anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show, chai ya moto show. Oh yes, the Kikuyu Mistress mwerori wito wa Jos Kenya Official TV niegwera maha nikanoginya gakoroge kumenyithia na nikuhetokera kana ne thutha wa Cukura ya Nairobi kuhetokera Facebook account yake okite akandika ndumirírí ena ruo ruingi muno tondu ni ukuona ndumirírí no haha hena caption ka rwimbo rwake tondu uhoro uria wothe araria haha ni wake mena Muigai wa Njoroge akitega caption akauga song Collabo nyonera hado cancelled ntahara ina Collabo acoka irakoro i cancelled akiteka andika ndumirírí akauga kaba tu ugienjeria ati ndi ukuhota arikete ndumirírí kera Muigai wa Njoroge kaba angiamuria ndekuhota ni gukorwo we netikira ndakinyaneirie koina nake ngukorwo no arute migambo yake rwimbo-ini rou agekira migambo ya mundu na ti mundu ndirariria karango wa muraya augite ati ni athoma kaundu Muigai wa Njoroge kuhitukira Facebook account yake okite agekira caption ya bisha ye mena karango wa muraya na akandika caption we ndumirírí haha guthomere mwirei wito nigukorwo o mundu o wothe Ngai eranira o undu othe Ngai eranira ni uhingagia kana ni uhingaga ona riu twina karango hena ihoya turamuhoya riu ni kuonania hena rwimbo ruria tironge marari maine na Cukura wa Nairobi na rwimbo ne rwetwo nyonera hado na cokete hau thi agoka kandika na caps capital letters akauga nyonera hado by Muigai wa Njoroge and karago wa muraya riu kurania coming soon hena rwimbo rwere rukoro rukirekererio rwake Muigai wa Njoroge nyonera hado mena karago wa muraya gotirihera hau muthenya wa umuthe mure witu wa Jos Kenya Official TV niye wakenanagia makajita the Kikuyu Mistress onakana shangazi zundani ya chai ya moto show dhine wa Kikuyu News.